Mihi mai, kia ora ko ai tō ingoa? Ko te roa hau. Kia ora. Kia ora. Tēnā, whakātuhia mai, hea te huarahi ki te tiki Taupānga mai I te toa Google App Store, ne? Ai. Okay, kia ora. So, hea te mahi tuatai? Tuatahi ka haere koe ki runga I tēnei mea ke konei ko te apps. Ai. Ara ka kite koe tēnei mea ko te Play Store. Ai. Ka pākoe I tērā. Ara ka haere koe ki runga tēnei kia tui koe I te... Te ingoa? Ai, te ingoa. So, he kupu I kore? He kupu I kore. Ai. Ka tātiri... Ara ka pākoe I tēnei mea ke konei. Ai. Ka pākoe I tēnei te install. Ka accept. Ara ka download I te kēmu. Ka tuku atu. Ai. So, ka haere tērā kēmu ki hea? Ka haere tēnei kēmu ki roto I tō wāea. Kia tākaro koe I te kēmu. Ka pai. So, kei te tuku atu tonu, ne? Ai. So, ka haere koe ki te hea kura? Ka haere ki te kura kaupa Māori o Pukimiro kei Kātahi. Che. Ka tākaro koutou I nei kēmu I roto I tō kura? Hori oku hoa mai o tēnei kēmu. Okay. Tata matu. Ko kimi? Tata. Ai. Hea te mahi mai anei. I nānei ka tātiri koe kia install ki roto I tō wāea. Kei te install I tēnei wā? Ai. Yeah. Ai, ara